शेतां पर्यावरण संवेदनशील गांव तशेंच रहिवासी वाठारांत आशिल्लीं स्क्रॅप यार्डां स्थलांतरीत करची। ह्या स्क्रॅप यार्डाक लागून पर्यावरण तशेंच लोकांच्या भलायकेक धोको निर्माण जाता म्हूण आमदार विजयान खासगी थाराव विधानसभेत मांडिल्लो। स्क्रॅप यार्डा विशीं आमदार विरेश बोरकार, वेन्झी वेगस, उल्हास तुळेकार, मायकल लोबो, क्रूज सिल्वा, गोविंद गावडे, दिगंबर कामत आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव उलयल्लो। That the government relocates all vehicles, scrap yards and metal salvage yards from residential, agriculture and eco-sensitive village areas to designated zones within Goa IDC estates. These scraps pose environmental health risks and disrupt rural life. The government should identify existing scrap yards, develop proper equipped IDC zones and implement a phased relocation plan to ensure safe and regulated operations. The government is seized of the issue and has already initiated steps for relocation of existing scrapyards. The GWMC has constituted a committee consisting of officials from Revenue Department, Department of Urban Development, Director of Panchayat, Goa State Pollution Control Board, Goa Industrial Development Corporation, Administrator of Komidag and GWMC for identification of land for setting up recycling, upcycling units and scrapyards. The Goa Waste Management Corporation is presently working on formulating the draft Goa Waste Recycling Unit Policy. This draft policy would ensure regulating and relocation of unorganized recycling, upcycling units and scrap yards operating in Goa in identified areas. आमदार विजयान मांडिल्ल्या खाजगी थारावाचेर जाप दितना कोर व्यवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले की स्क्रॅप यार्डा विशीं फुडल्या म्हयन्यांत आयडीसीचो अध्यक्ष आनी स्टेक होल्डरां सयत बसका घेतले। स्क्रॅप यार्डाचो प्रस्न 6 म्हयन्यां भितर सुटावो करतले तशेंच स्क्रॅप यार्डा खातीर नवें धोरण हाडटले म्हूण मुख्यमंत्री सावंतान सांगले। देखून आमदार विजयान हे विशींचो थाराव फाटीं घेतलो। We will be holding a meeting very shortly with IDC chairman and all the other stakeholders. We'll see that you all also basically involved in that decision. And we will inform you all which will be the area, because we are trying to identify 2 areas, one in north and one in south. IDC chairmanan हाजी मिटिंगूय घेतली, खंय जागो तांच्याकडे आसा लोकेट करपाकूय ठरले। तांच्याकडल्यान विरोध जावपाक लागलो की स्क्रॅप यार्ड तुमी आनी IDC हाडूं नाकात, IDC पिड्ड्यार जातल्यो म्हणून। 8 तालुक्यांनी तरी म्हणजे कोस्टल बेल्टाक तरी सेपरेटली ताका प्रत्येक तालुक्यान जागा जाय। आमी IDC इवन दो द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट विल टेक द इनिशिएटिव्ह IDCच्या बरोबर आमी जे जागे आमकां जो कोण विकत दिता ते जागो विकत घेता, डिमार्केट करता आनी स्पेशली तांकां आमी लिजार दिता। पॅडी फिल्डान तरी जागा दिवचे न्ही, म्हणजे तुजें शेत सोडून दी, उरलेल्यांचें शेत ताका लागून पिड्ड्यार जाता। म्हणजे आपल्या शेताचे भाड्याचे पयशे तो अल्पशे कितें घेता आनी सगळे ऑफिशियली करता, तेणे करून तांकांय बी ऑफिशियली जागो दिता आनी हो विशय आमी काबार करता। That Babush will get a smart solution, unlike the smart city. Therefore, I will withdraw it. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।